Lenaneo le kenang ke le leholo la sedumedi Makgulong A Matala. Lesedi FM ke molelo. Momamedi ke lenaneo la Makgulong A Matala. Me re le hasaka wotloloa re le Auckland Park M1 Studio. Se seng sa di-studio tse kgolo lekgotleng la kgaso la Afrika Borwa. Kajeno leeto la rona e tla ba leeto mo teng re buang ka bophelo. E tla ba leeto le tlang ho ama mono lapeng, le tla ho ama o le kare o Lesotho, le tla ho ama o le Botswana, le tla ho ama o le mose ho mawatle. Hoba ke a tseba hore ka nako ena e ba nako ya hao ya bohlokwa hore o mamele lenaneo la Makgulong A Matala. Ho lona ba hlokahalletsweng ke kopa hore phihle ho tla loka. Ke be le hape ke dipetlele ho ba kulang, Modimo o phamise letsoho o fole ngwanetso. Ha ke le ba le mme ya sa tswa fumana lesia botle bo bokalo ngwanena ha holele ka tlung ya thapelo. Ha ke le bala ntate ya sa tswa reka ntlo, monna o sebeditse, monna o sebetsa jwalo, monna o sebetsa jwalo. Ke kgolwa hore tsatsing lena ke bua le wena mohlomong o sena thabo, mohlomong ke bua le wena ka jeno e le hore ho na le ntho tse ngata tseo sitisang bophelong ba hao. Mohlomong ka jeno jwalo ka ke bua le wena, ke bua le wena o ntso ipotsa dipotso, ho na le ntho tse ngata tseo batlang hore ho be teng motho ya ka o arabang. Bojwalo bophelo, bojwalo bophelo. O ka ipotsa dipotso, wa hloleha ho ikaraba. Nako enngwe o ka ba le hona hore o ikarabe, empa o fumana hore karabong eo ya hao ho na le ntho enngwe eo o e hlokang. Ke re ka nako tsohle bophelong ba hao se ke wa lahlehelwa ke tshepo. Bophelong ba hao se ke wa dumela hore tshepo e fele. O se ke wa dumela bophelong ba hao hore tshepo e nyamele. Hobane tshepo ke mollo o ka o phahamisang, tshwana le petrolo. Petrolo ke mollo. Tshepo e tshwana le, ha o na le kore tshepo o na le petrolo mpeng ena ya hao. Ntho enngwe hape, ho na le motho e mong bophelong ba hae ya dumelang hore sera se mo sitise. O se ke wa dumela hore sera sa hao se o sitise. O se ke wa dumela hore sera sa hao se thabe ka wena. Nna ke re thaba ha o na le sera, hobane sera se etsa hore o sebetse ka thata le ho feta. Sera se etsa hore o sebetse ka thata le ho feta. Moruti Maine, ke hopola ka tsatsi le leng ba utsweditse tente ya hao mane kerekeng. Ha o mpolella hore monna Motaung ba utswitse tente ya ka, ke re mpa ba utswa phuthego ya hao. Tente ba ka enka ba tsamaya le yona, empa ba ke ba nka phuthego ya hao. Sera sa hao se ka e utswa sa tsamaya, empa ke a nka ntho eo Modimo a o fileng yona, eo Modimo a e beileng hodima hao. Ke re ho yena o se ka e batla le ho e batla, hobane ha tsebe hore lo etsang ka yona. Bophelong ho jwalo,
bophelong ho jwalo. Ho na le nako eo ka yona o ikutlwang o kgathetse hore jwale ha ke tsebe hore na ntho ena ke tla e lwana kang. Motho e motle, thaba ha o na le sera, nyakalla ha o na le sera, hobane sera sena se tlo o etsa hore o sebetse ka thata le ho feta. Taba e nngwe kene eo ke kopang ho fa yona ke nako mang? Ke nako ya taba eo. Ho na le pale e ke kopang ho qoqela yona. Maina o sa tla pheta dibuka. Ke pale ya monna ya neng a sebetsa di-insurance. Mochakele Mofokeng. Ya mochakela Ka kata ngwana chief. ke pele e taba inventor ya di fountain pen. Oh yes sir. Ansala insurance. Yes sir. Tshwantse senke na kontraka e ngotswe hantle. Ah. Bophelo ba hao bo a bontsha dintho di hantle. Ah. Ntho le engwe o na le di-resolution tsa 2024. Ntho le engwe e dutse hantle out of the blue. Yes sir. Enke e tshela tona leo Ka kata Mofokeng. ntate Motau mo tshwere contract O itshwere. o eme ka pela client ya hao Hallelujah. o re tlosa ntho nngwe le engwe Mofokeng. ha o na ntho e shapang tshepo jwalo ka ha dikgato tseo di nkang di sa kgone ho ya pele. Hallelujah. Empa ntho e ke tseba le ha dikgapha di ka fapohela ho rona Yes. ho sa no sense le nyakalla. Ah. Ke a tseba le batla ke bue ka Senyesemane ke tshebeletsong ya Sesotho ke re le ha dikgapha di ka tsatla. Yes. Ntate Motau ha ona momamedi mo re mametseng o le hona teng. Hallelujah. Ha ona ntho e tsukutlang tshepo jwalo ka matsapa wa nkang a sa etsang. Yeah. Hobane tshepo e se dutse hodima ntho e tlotla e etsahala. Yes sir. Tshepo e bona qetello pele qaleho e ba teng. That's Maina all. a ko iphete ke miss call. Ke re tshepo e bona qetello le pele qaleho E ba teng. e ba teng. Hallelujah. Mme ha se tshepo fela. Yes. Hobane e tshwanetse e tsamaye le tumelo. Hobane tumelo jwale ke tshepiso ya ntho tse soka ba di hlaha. Jwale ha e re ke tshepiso ya ntho tse soka ba di hlaha. Yes Maine. E batla e ntshosa mono. Ke Ke tshepiso. ya ntho tse soka ba di hlaha. Ya ntho tse soka di hlaha. Wa yema Wa yema, wa yema. Wa yema. Wa bona o ka batla katleho ya microwave Yes. o tsebe keke ya o last. Yeah. Empa ntho e tlang ka dikgapa, ntho e tlang ka ntwa. Yeah. Nako tse ding o kgutla moo o qhiletsa. Yes. Bebele bua mantswe ana bukeng ya Genese ya re bosiu bao ha ba le ntwa e kgolo. Yeah. Jakobo a lwana the whole night. Yep. Ho na le dintwa tse batho ba sa di tsebeng ba bona o apere hantle ha ba tsebe dintwa tse o tswang ka hara tsona ba bona koloi eo tsamayang ka yona ha ba tsebe ho na le masiu ono sa robale ho na le momamedi eo ke buang le yena ba shebile square foot sa ntlo ya hao empa ha ba tsebe le pele polane e fitlha ho na le dikgapha tse ileng tsa wela hodima polane eo ba bona bana ba hao ba tswela pele ba nahana ke lehlohonolo ha ba tsebe ho na le mosadi ho na le mme ya ileng a robala bosiu a lla ba re modimo ha o ka wa ba boloka ke tla o tshepela bona. Hallelujah. Ntate Motau taba Oh. ke ena Hallelujah. ntwa e ba teng ho Jakobo Bosiu kaofela. the whole night. O a lwana. Mesoha e se mafube a sa tla hlaha Ah. nyeno e le re ho yena monna ntese ba ne mafube a tlo hlaha Monna ntiso ba ne mafube ke ana. o re nkeke ka o tlohella Ah. pele o ntlhonolofatsa Ai.
ha ke a tlela di-quitters ka jeno Yes, sir. empa ke tlile ba reng I'm more than a conqueror. Ke tletse ba reng ke a hlolang ka Kriste ya mpha Yes, matla. sir. Ke tletse ho ya reng ka Jesu Yes. ka etsa tsohle. Ke kopa o ska ba wa inehela Yeah. pele a o hlonolofatsa. Oh, yeah. Dr. Mashuru ha re inehele Pele. pele a o hlonolofatsa. Pele a o hlonolofatsa. Ha re ba inehelang, we are not quitters. Yes. Ke kopa tshwarelo ke tshebeletsong ya O Sesotho. etsang? O etsang? Re tla ngola raporoto maina. Ke tla ngola rapoto ka lehlohonolo mookamedi o teng. Ntate Motaung, Moruti wa ka. o ke batla Yes. momamedi hohle moo o leng teng, ke kopa o Hallelujah. utlwe. Ho no sena mokgwa wa hore Jakob a ka lwana le Modimo. There's no way. Yeah. Ha hona mokgwa o lwana le Modimo. Ha o yo. And Bibele re ya ba ho angwa ha o e shebile re meson. O e shebile lehlakoreng le leng. Mme le ka ntle ya hore ke re ke atla ke tlo ruta theology. Ha ka ba a tshwara. Ehe. Ile ya ba a slight touch. Hanyane. Ya ba motho wa noka ya hae. Wa dislocate. Hallelujah. A khutla a qiletsa empa a hlonolofetse. A khutla a ko iphete maina. Mame. E phete ke miss call. A khutla. A khutla a hlonolofetse. Empa a Ntate qhiletsa. Motaung ke kopa re mo shebe ha tshela le dibohola jabong. Yes. Tsela neng a tsamaya ka yona batho ba ne ba qala ho mmona a tsamaya jwang. Bona ba shebile hore na o tsamaya jwang. Jwang. Empa ha ba tsebe ntho e se beuwe hodima hae. Ah. Ke kopa ka mora service ena a ko confuse di ratsa hao. Yes. Ke re ha ba nahana hore ka nnete o di kgapeng tsa bohloko a thenyane o ja joy ke soft life. Ha o tsheha jwalo o tsebe monate o bophelong ba hao. Nako e ba o bonang o lla e ska ya ba ha o liswa ke pain. Ntate Motaung ke susua ke ink. Yes, sir. Daniel chapter 6. Yeah. Daniel chapter 6. Re tloha temaneng ya pele. Moruti wa ka. Re tloha temaneng ya pele. And Morena Dairusi Bibele re verse 1. Verse 1 re Morena Dairusi a lakatsa ho promoter. Ho promoter batlang, got a message on me. Batlang ho tshwara marenana. In fact, a phamisa marenana 120. Verse 2 ya teng for check me. Verse 2 ya teng re Daniel. Ine ele e mong wa ba bararo. Ba kgethilweng ho tshwara mahosana. Temana e latelang e re a phakisa. A phakisa. A phakisa dintho tsa hae tsa tla tsa loka ka pele. Ah. Ntate Motaung A a phakisa. phakisa Dintho tsa tsa loka ka tsa pele. loka ka pele. Hallelujah. Hobane moya wa bohlale le moya wa tsebo di ne di beuwe hodima utlwa ha taba ke ena ya enke. Yes. Ke taba jwale re tabeng ya Ke eng. tabeng ya enke. Hallelujah. Ke tabeng ya enke. Ke tabeng ya enke. Ntate Motaung ya re ha ba bona Daniel a phahama. Wa tseba dinako tse ding batho ba phahamiswa kapo ba tshoswa ke ho phahama. Yes. Ba nahana o so le leveleng. Katinyana o so be leveleng. Ke hona engine e ntse rata. Yes. Ba tshoswa ke engine ha e soka e take off. Ke hona o ntso futhumatswa engine ha ntse ba bona koloi ba bona matlo ba nahana o so fihlile ha o so fihle. Ke hona engine e ntse rana ha e benyaneng ba tseba mo ba leng teng ba ska ba ba tshoswa ke maemo a hobane ha o soka ba o fihla ha o le ka stadium jo tsa moina pla ha o so fihle ha o so ha ke le utlwele ha o so fihle ha o so fihle. How Sophie. Ntate Motaung Moruti wa ka. ba tshoswa ke ntho tsena. Engine e sa futhumala. Ke hona engineering ya sefofane ke hona e futhumatswang. Ya futhumala. Ke hona e futhumatswang ha e so tloha. Wa tseba nako tse ding sefofane ha se tlo tloha se tsamaya fatshe pele. Wena o so tswile se ka ba tshoha. Se santsane se le fatshe. E re ke bolelle batho ba ntseng ba tswile relaxang hanyane. Yes. Ke hona ke tlo nyoloha ho feta mona. Yes. Ye mong le mong ya mametseng lenaneo la Makgulong o tsebe Modimo o tlo o isa mo ba soka ba ba fihla teng. Ntate Motaung taba ke ena ntse ke le enkeng Enke. ke ha ba plana ya Yeah.
Yeah. wa tseba mohlomong ha o no kare singaba nqobi siyanqoba rona re ba hlolang Rona re ba hlolang. re ba hlolang Ore singaba njani? Singaba nqobile. siyanqoba Siyanqoba. tate Motaung ba plana motho yeo letsoho la modimo le dutse modimo hae ke batla le nkutlwe baratho Wo. ba ka nna ba o rera ba ha letsoho la modimo ke batlile ke bua Senyesemane re ke bue so Yeah, bua, ha bua. letsoho la modimo le dutse hodima hao Yes. ntho ye nngwe le ye nngwe e ba e plana e keke ya tswella Yeah. ha ke hane ho e plana ba tla e plana Hallelujah. ha ke hane ho orchestrate ba tla orchestrate Yes, sir. empa hore ba fumane di-results ba keke ba di fumana Ah. ke tlile jwalo ka monna wa modimo ho sisinya dintho tse ba ntseng ba di etsa enke ba ntseng ba e fudua ba batla ho tlo e tshela hodima bophelo ba hao ke tlile jwalo ka monna wa modimo ho ba bolella hore ho na le Jehova lehodimo Hallelujah. ba rera Daniel Ba morera. singaba nqobile Yebo ke. siyanqoba Shalom Hello. tate Motaung ke ha ba mo rera Wo. jale ntho e nhlolang ke ena ba re re tla mo swara ka tumelo ya hae ka taba ya Jehova Jireh, Yes, sir. Jehova Shalom, Hey. Jehova Tsidkenu. Bua maine. O bua ka Jehova Elohim, Kakata. El Eloi, o bua ka yena Adonai, Kakata. El Shaddai, o tlamplana ka modimo wa ka ke phonyoka ba mphetha How suga. ha o ka ntlha ka moo ha wa tseba o tsamaya ntate Motaung Yes, sir. ba re ha o ngolwe molao wa hore o keke ha bana le modimo e mong ya tlang o rapela e ba temana ha e ya pele bukeng ya Daniel chapter 6 re ke batla ena o e bone ke batla ke kopa ena o e bone Daniel Au singaba nqobi. ntate Motaung Daniel Yes. o na ntse a le mona leveleng ya bona Ona le leveleng ya bona. kopa le ntshwarele A tsama pela bona moruti wa ka. o na ntse a le leveleng ya bona Yes, sir. hangata ha o ntso le leveleng ya bona ba comfortable Yeah, ke. ha o ntso le leveleng ya bona ha ona ntho e ba ka ba e challenge bane you are just like them o tshwana le bona Yes, sir. but as soon as modimo a sisinya something as soon as sefofane sa hao se nyoloha ha a qala fela taba ya hao e phaphama e etsa ba be uncomfortable ke a rapela 2024 confirmation ya hore modimo wena ke ha batho ba le uncomfortable mamela modimo o tlisa lefatshe lena e seng hore o tlo tshwanetse hore o tlo taba comfort zone modimo re ke batla hore o sutumetse normalcy Yeah. Yes. Daniel, Yebo. o leveleng ya bona Daniel are utlwa force of gravity e leng Yes, mo sir. ke mpa hore ke etse ntho e ba sa e tlwaelang ke tshwanetse ke defy ke hane Yes. force of gravity Yes, sir. ke kopa re o shebe na bebele na e reng e ngotswe bebele moruti maine ha e ngolle bebele Yebo. bebele re ya ba o a nyoloha A nyoloha. a hlwella ka hodimo Ha. a ya phaposing ya ka hodimo Ha. a ba siya leveleng e fatshe bakeng sa 2024 ntho ka e etsang ke hore tloa pela bona o ska ba leveleng ya hodimo o bitseditswe dintho ha fihla ka hodimo Ha fihla ka hodimo. bebele re ke ha bula festere e shebileng ka boshabela Ah. mabophong a dinoka tsa Babilona Re ne re dutse re re ne di dutse re ha re hopola sio. ha re hopola seo Ah. ra feha diharepa tsa rona Mediwaneng ya teng. mediwaneng ya teng Ah. ba ne ba re kopa dipina tsa thaba ntate Motaung temane latelang re Jerusalema ha nka ka o lebala letsoho la ka le letona le ke le ntebale ke kopa re ke re shebele le M1 studio hore na direction ya bulang ka ho yona na e kae re hopole o sa le Babilona empaneng o connecta le network ya hae o connecta le satellite e leng Jerusalema hore ke batla hore ke ntse ke le mona Yes, sir. taba tsa ka
Ai. Bekeng e fetileng. Tsamaya moruti wa E bue ko wena. Yes. Wa re sefofane le ha se le hodimo. Yeah. Ho na le mo se controlwang teng fa. That's Daniel hore ke Babylona ke linka le Jerusalem. Hallelujah. Hona le taba nakwane le teng Ntate Motaung le Wow. tshwanetse ke hlopholle taba Bua e. maine. Daniel hore e re ke bule festere ke shebe ka botjhabela mme wa hopola hore modimo wa hae ke modimo e sale a mo tseba. Yes, sir. O ska ba wa lebala modimo le ha o ka ba lefatsheng la basele o ska ba lebala modimo hao. Ntate Motaung Bibele re ke ha a rapela ke ena a rapela makgetlo a mararo ka letsatsi a betsa breakfast Yes. a betsa lunch Hallelujah. a betsa dinner kapa a betsa supper Hallelujah. a re thapelo teng ke tla rapela Ke tla dula thapelong. ba le teng ba le siyo nkile ka feta tsatsi le leng pela kereke e nngwe le mokhukhu Yes, ka bona moruti wa ba kena mono batho Yeah. ba kentse dituku tse tshweu ba bang ba kentse tse jwang empa ntho e ileng ya ama kelello ya ka ke ha ke utlwa ho binwa ke utlwa mona le ntho e ntse lla kutukutu ho Yeah. binwa ka mono empa pina e ne e reng dira tsa ka di swabile di mphumane ke rapela ka re heba dira di swabile Dimphumane ke rapela ke rapela. ha banana o tla bo le wari ke o ntso lla o entse pity party ha o nna ke a jwang ba o thola o rapela O rapela. ha ba o batla ba o thole ka tlung ya modimo Ntate Motaung enke ke ena Yes, sir. ba tshela enke hodima Daniel Ba tshela eng. ba matela o morena ba re morena mamela mookamedi ba re morena ho na le monna wa mojuda ke a rapela ha o tswa mona o tolokwe ka seo leng sona Yes. e seng ka tseo o nang le tsona Yes, sir. o tolokwe ka sona mare ho na le monna wa mojuda wa mohebelo ya sa etseng ka moo o laetseng ka teng ya ba banka Daniele se ke le temaneng se pele o lo lahlelwa lemeneng ke a tseba ke mametswe ke dimilione Amen. Amen. e ne sekgetlo la pele ho lahlelwa batho Ka hara mena la ditau. reporto e re nang le yona ke ena Oh yes. ha hona motho a ileng a phela lemeneng la ditau Ayo. hobane e re le pele o fitlha fatshe ditau di se di o tshwere empa kgetlo lena ho lahlelwa Daniele Lemeneng la ditau. lemeneng la ditau Hallelujah. ha ona mo Daniele a hanang teng wa tseba dinako tse dintho a di hlaha o nno re it is well with my soul Yes. e re batho ba ba o botsana o jwang o re bona it is well with my soul ba ntse ba bona dintho dimpe Or it is well ba tseba tsatsi le leng with Ntate my Motaung, soul. ke batla go khotlela tabeng ya Daniela ke la ka kgothatswa tsatsi le leng ka kgothatswa tsatsi le leng ke bona maqhepeng ana a sefatlo ka po di-Facebook ba hlahisitse abuti e mong ke kopa o nkutlwe momamedi ma o leng teng a shapuwe a ke tse motho ana mo shapa o thotse kwetliso kapo training kae Yeah. ke ha le rondo Ntate Motaung Ba mo shapile. e ka re ke bohobe bone bo beuwe ka ntle jwale hlama e reisitse Ba mo kenekile. ba mo entse nthong Ba mo kenekile. jwale o bolella yena ya kopanang le yena Yeah. yena gore ho yena he monna ai ba o shapile man Yeah. karabo ya hae ke ena ke kopa re confuse Satan o re ho jana mpone beke e fedileng Hoja no mponi beke fedi. gona jwale ke beteng Ba mo kenekile. Ntate Motaung ba mo entse a ntse a le jwalo a ntse a le rondo A le rondo. o tloa karabo ya hae Hoja. ho ja mpone bekeng e fetileng gona jwale ke beteng ke kopa ba bolelle le wena o kopana le bona ke betere ha ba re na taba tsa hao di ntse di ya jwang o ba jwetse di betere Dibiti. Ntate Motaung monna eno Ba mo kenekile. Ntate Motaung ho le hobe Or hoja mponi beke e shwileng. Ntate Motaung ha re kala re buile ka tshepo ya motho a nang le yona e ka Yeah. ya hore jwalo sa fodile le pele a fola Yeah. hobane re di bitsa di le siyo jwalo ka ha e ka diteng Yeah. qetellong ke Ntate Motaung
Ho na le ntho e nngwe buileng ka yona ntate Maine. Jwalo ka sentse re ya re theoha le yona re ilo kwala. Ore nako nngwe ha o le bothateng. Yena hoseng ho na le seo o etsetsang sona. A ko itshware mo hanyane fela. Ho na le pina nngwe e ba e bina, ho na le moshemane mong a molelele a binang pina. Ufike kuseni sebetile qetile ngawe. Ntate Motaung Ye afike kuseni. Akwama dama. Ntate Motaung. Ye ufike kuseni. Baqedile ngawe. Wow! Afike kuseni. Ntate Motaung, Daniele ba mo lahlela lemeneng la ditau. Amen. Ke kopa re hopole reporto e re nang le yona Amen. fileng. Ke a hore ha ona motho a ileng a phela. Ha ba mo ise fela ditau. Ha ba mo isa ka backdrop ya report. Yes, sir. Ba tseba hore a keke a survive. Ha. Ba modimo yena o fitla o se. Ah, Maine. Ditau di ne di le teng. And hona le lejwe le ne ba kwala ka lona hore o ska ba watch. Jana ha o ka kwalla ngwana modimo ka lejwe. Ah. E le hore o sebeletsa morena Jesu ya itseng ke lejwe. So o kwalla lejwe ka lejwe. Ah. O senya nako ntate Motaung ke ena. Thewa moruti wa. Ba mo lahlela ka ga ditau. Ka tlwaelo le pele a theoha. Ya mo Sedi tshwara. motshwedi. Yes. Ya mo kapa hodimo na di thewa le ena sa. Empa yena nako eo a tliswa. Modimo o lokisa ditau. Maine o re ndwa. Modimo a etsa. Give me score. Ipete. Ke re nako eo a theoha. Modimo o lokisa ditau. Nako yeo a thewang modimo o lokisa ditau. Mme a lokise ditau fela ntho ya pele ya modimo a etsang. Spot check me. O bloka appetite Ah, ya ditau. modimo. Ho na le batho ba neng ba o phahamela. Ba tlo fellwa ke appetite o tlo tsamaya mahareng a bona. Yeah. Ba keke ba o etsa letho. Ba lakatse ho bua ba ska ba kgona ho bua. Yes. Katleho ya hao e bloke melomo ya bona. Ba shebe ntho ba ka ba batlang ho e sebedisa ba thola hore mona ha ba e tshwara ya tjhesa. Yes. Ha ba e tshwara mona ya tjhesa. Yes. Ha ba e tshwara mona ya tjhesa. Yes. Ntate Motaung re sebeletsa modimo ya leng jwalo. Qetellong ke ena ntate Motaung ke shebile nako mo e leng teng. Qetellong. Ya pele modimo block appetite. Ya bobedi modimo o thapisa tlhaho ya ditau a ba sa tshentse tshobotsi ya sona. Ah, Maine. Ha ke tseba ka ba le nkutlwile ke kopa ke phone ke miss call. Yes. Ke re modimo o a kgona Aha. hore a boloke tshobotsi shape ya tau empaneng a ba a tlosa the innate nature ya yona. Yes, sir. A re wena le ha o ka ba ntho e bolayang ke batla ho fetola tsela yo respondang ha o bona dintho tseo di bolayang. Yes. Batho ba neng ba o feba ke batho ba tlo bua hantle ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen. Ba neng ba ratile ho bona o swa ke bona ba tlo ho apela matsoho. Ah. Ntate Motaung ha a lendela fatshe kopa o shebe tjena. Mamela ke ena he katelo. Ke ena. Daniel ha ke na le meneng la ditau. Oh, yes. O yena ha itse. Ha ke na le meneng la ditau. Moruti wa. Hona ditau tsena di le ka moo. Daniel ke kopa mpe ke tshwarelo baratuwa. Daniel o re ntho ene tlo mpolaya ke batla ho e bontsha hore ke kgona ho robala hodima yona. Ka mora service ena dintho tsene di sa o phomotse o tlo kgona ho phomola hodima tsona. Ah, Maine. Ntate Motaung tau ena tlo mo harola. Ho na le e nngwe eo Daniel a neng a e sametse a robetse boroko. Ho na le ditau tsene di tshwanetse be di mo jile ke ha ne di entse Gareth ona hore a ska ba a shwa. Ka mora service ena ke a rapela dintho tsene di tshwanetse hore di o bolaye ebe tsona tse o onarang ka lebitso la morena o ntsa robetse
e re go bolelle ntate Motau Ha, maine. wa tseba hona le batho ba sa robaleng bebele re da irusia ka ba robala ha tliswa direte tsa hae a hana ho robala ha tliswa dijo a hana ho robala ke batla ho bua jalo ka monna wa Modimo hore batho ba bang ha sore ha e tla o bona ba ne ba kula ke hobane hona le ntwe ba e entseng mme ba lebelletse hore ditlamorao di tla ba teng hodima hampa Modimo a ba etsa the opposite. Oh yes. o ntse a robetse Ah, ha ntse a robetse ntate Motau yes, moruti wa ka. e se le hoseng o fike ekuseni Sebetsi ba qetile. se batho ba qetile Ba re ba qetile ka ena. mamela ntate Motau hona le ditau tsene di le ka moo empa the anointing e ne le hodima Daniel Ah, ya be e bloka matla a tsona yeah. momamedi ya mametseng sebeletsong ya lesedi Hallelujah. ke a rapela Modimo a bloke dintho tse ne di tshwanetse di tlo o bolaya ka lebitso la Morena Jesu. Morena o seng ha a tsoha Morena o seng ha a tsoha o ya lemeneng la ditau Yeah. o re Daniele Modimo wa hao o tsebile ho o lokolla na Oh yes. ka re ho yena ya re ke santsane ke theoha Ah. a notlela ditau melong Ah. tsona ke a tseba di tlo lapa di shwe ke tlala Yes. di lebelletse di tla ja bophelo ba ngwana wa Modimo re ema kgahlano le mesebetsi yohle e mebe ya Satane sebeletsong ya kajeno re a bua lenaneo la Makgulong hore Modimo o tlo o boloka ntate Motau Moruti wa o re monghadi Waterman Mr. Waterman. Lewis E. Waterman e ena e emetse Edison Okay. It's o nka pene ena e mo phoqileng o nka pene mo phokileng. o tsamaya le yona O tsama le. ha ke tsebe ke na le kganno moyeng wa ka Yes. ha ke tsebe na ho kae ke monna wa Modimo fela Yeah. but ho na le ink bophelong ba hao e etsang hore o be o hane le ho tshwarela ke tlo kopa o thusahale hle Ka jeno. o ska ba wa tloha Mona. re sa rapella tshwarelo pelong ya hao Yeah. o lemaditswe Yes. ho na le ink moyeng wa hao Ah. ha ka ba o le teng mona ke monna wa Modimo fela nothing special ka nna, I'm just a messenger batho mona ho na le maqeba a wa kwahetseng ka diaparo e se maqeba a nameng pa maqeba moyeng Ah. o leka ka matla empa ntho ena ya o ja ke kopa ska ba sobela ba leng teng mona ha o re moruti maine o bua le nna ke kopa o theoele tlase mona ska ba sobela mang kapa mang Re tlo rapela. go tlo rapela le wena Ah. Ah. ga mna sona o kae ke mpa ke le monna wa Modimo ha ke na mehlolo letsohong la ka ke na le Modimo a nang le mehlolo ha ka ba o le teng momamedi hae mo o leng hona teng ntho e etsahalang ka M1 studio e kgolo ho na le leqhubu ho na le tlolo ho na le a different wave ke dumetse Modimo hona jwale hore Modimo wa itlhotlhisa ha ke tsebe na o kae momamedi le wena tshwara sealemoya sa hao wena ya re moruti maine ntate Motau ho na le boima pelong ya ka ho na le enke e dutseng bophelong ba ka ho kutlwang kontraka yana nkampa ka e tabola kontraka e bitswang bophelo nkampa ka e tabola ke kopa ska ba e tabola hona jwale hlai ska ba e tabola hona jwale A ko o tle mo ntate wa ka. ke kopa re phamisa matlho wa rona Oh yes. ke tlotla ke rapela le wena ke dumetse Modimo bakeng sa bophelo ba hao inki ene le bophelong ba hao Yes. e a tloha ka lebitso la Morena Jesu Kristo Hallelujah. momamedi hohle mo leng hona teng ho na le mollo ka hara M1 studio Hallelujah. ho na le ntho e lokollwang ka hara M1 studio Oh yes. ho na le ntho e Modimo a e etsang ka hara M1 studio ke bona matsoho a phahameng a reng ka jeno ke letsatsi la ka la tokoloho Hallelujah. ke a lokollwa ke a lokollwa ke a lokollwa ke a Amen. lokollwa ke a lokollwa ke a lokollwa I'm gonna pray le wena hona jwale ke kopa phamise matsoho ke rapele ntate ka lebitso la Morena Jesu Kristo ke a rapela hodima ngwaneso ya phamise matsoho momamedi
ya tshwereng radio ha e ka letsoho kapa cellphone ka letsoho ntate ho na le ink e tlisitseng stain bophelong ba hae wa leka modimo wa ka ho ipapanya empa o bua jalo ka Paulus re ho na le phatsa e hlabile nameng ya ka ntate ke rapella tokoloho hodima bona ba lokolla hona jwale ba nehe tshwarelo modimo wa ka ke a rapela hore ba boloke tshwarelo dipelong tsa bona modimo wa ka ke rapela hona jwale hodima ngwaneso ya reng ho na le lefifi hodima bophelo ba ka kganya ha etle ke bua ka lebitso le le leng lebitso la morena Jesu modimo wa ka ha o fihla ke a tseba dintho se di lokile ntate ke ba tlohelela matsohong a hao mme tsohle tseo re di rapelletseng o di entse ho na le kganya ho na le tshwarelo ho na le tokoloho ho na le phahamiso re phahamisa boholo ba hao modimo wa rona ka lebitso la morena Jesu Kriste amen and amen. Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.